Ka KSU Nomansong Unit hakakat santere unai tung araja arpusan kalau wanya keran bat Menteri Sarkar jela ubadai kmi yakatanat company boarding u Abu Tahir Mondal ba untuk lar halor ke jingkio ke baitang boarding haki long yeng gi badan ha BSUP Housing Complex ha Nomansong. Keseng kalau ong bagi long yeng ha ketika kompleks kila ong bagi jingkio ke baitang boarding elektrik ke day na dua bala pendat yaki prepaid smart meter. Habakran sikilat patay kubor usamla J-Port mi u Presiden ke KSU Nomansong Unit ulaang bagi long yeng haswa ke jing pendat smart meter kisiu tang kumbasan spa hadu enrus pa ke baitang boarding bat kala kiu kunsan maria pendat smart meter syaka arhajar tingka shibenai. Ke isu ke ba sak lagi senang ke bidai bat ke jing keliang jong ke Sarkar ya meter mah ya nikong kibu daun pipit daun postpaid meter bat din katu kan bat kilai keliang sa smart pipit meter de klit machine ya thu ya kane kalau ba nikong di nongsong wai ba song te po ka yeng bra ki sio ya ka belai tak ka kemba sanspa nen dospa tahu ka arna de mendapat lalu keliang ni smart pipit meter ka jingsio kalong kemasin reposan lingga penyeposan lingga tentang kepoi kispa next pasan poliga hak sisni kata mo hak sisni dan plus but kami te charge kat karisan lingga hak sisni pi lada larangi kenya kata kan repolinga nyopodinga sis hak sisni la kenya hak like post yang sipnai la poi lagi hajar plus but to buy meter charge kalong sipnai kalong pasan ko de borok itip yakta bagi nongsong wai te ha ka yeng dai te ki brio ki long yeng ki wan naga long yeng baduk badnai ki nyot jengkot bat ki brio ngilam ong bagi ba train mesti ba bang demit te ke e jing e bagi nongsong wai ki wan ban ut ban nam sni ko long e sha ba na ba sokta sha mar ba khadu ni tip sha yakta ba ka bayang teru ka bagi sio kan kendai spa si benai mo sio yang muda kendai spa si nak talong bayang bat ka bai like bat kan boy hadu lai hajar ka si benai kata na bilang juga di mana yang kata nyimtep ya ke ga jembut ba ka Sarkar ka keliang ya di meter ani nyimtep ke ga dan ke ga jitu ngesendep di mana nyimtep kata te na keliang jungi wilayah kenduk info mister bat ke jing kenduk jungi kalau pas iso te mai la pular ba in pet ya kan isu bat ila kan bahasa ini ba ila long ba in sakot ya review meeting bahasa ben saya ra ya kan isu te tangata te nak kalian kaseng lu ni perjor ya jingle juga MSL marba ke jingle torti bat ke jingle mungkin slap ya ka ya ki produk personal ni bersong bersawai te kolong ke gumla pedang marba ke jingle juki klam kuno tes sha nongsong wai tu klam kuno tes sha ka snong klam kuno tes ya ka society ke badan tu isu let dan buat baik bat ke jingle ngok bat kolong ba kuno ba pi le ya ka ne klam na kuno ke jingtep ne ke jingtep ne kuno tes sha ka bersong wai tu de ka jingkli ke bang ibu Ahmad jong new minister kolong ba hatu ka Sarkar kai yurot ne tu Sarkar ka kadan kai ka jingtmu ka ba pile ya ne kambat ka ba ar kolong ba hatu beli badan kam ban charge ya ba meter sanka sisni bat kepala kolong ba keputusan kolong ba ladak Sarkar ka ban eksperimen yang new smart prepaid meter beli ka Sarkar kam install lagi mahaman lagi office Sarkar haman lagi ki koloni ki ba dai jong Sarkar hagi aral koloni hagi garolain hagi panjibilan ni beli piwan yon tang hani ha tang ki paradok sam jongi te ka khruwa ka basai na kaliang dengi la pau bat la buru kemat jingdawa nak yang seng bat bengkat na kaliang kinong sawai tu kolong ba ban bengno mardor ya di smart prepaid meter bat ban bu yang tu bareng postpaid datang. Minister yang ba kini kisi banwan Asia in let cebuati da in sport ini dan lawan ada libat sampai libat. Minister ibu ba po si tayo yang dapat file po dalhi sampai yang isu.
Nakaliang menteri habajubab halor kini ke jingdawa ke KSU Nong Mensong Unit Ulaong. Boon Shimkia banyakran badu chairman badu managing director ke MEECL bat ban penbet ya kini ke kam hakatayo ban wan. Yeah, they have come with one issue regarding the over electricity billing in BSUP complex in Nongminshom. So I assured them I will look into the matter. So we will go through this and find out exactly what is happening there. I have assured them. All those things they have raised to me. I am going to have a review on this. Let me see. Thanks a lot. Yeah, all these issues are there. Let me find out exactly how things are there. See, a smart meter is being mandated by Ministry of Power, and all the states are implementing smart meters. Accordingly, we need to also implement a smart meter. The question of overbilling will be looked into, and if needed, we can have 2 meters put side by side to see exactly how the difference is coming. So these issues will be looked into. I got to get all the details, then I can get back to you. The Khasi student unions, they have come and met me, gave a representation also, raising issues of overbilling in BSUP housing complex at Nongminshom. I told them that I will look into the matter, find out whatever grievances they have put forward. I will look into all those grievances. My CMD and director both are out of station. They have gone to attend some meeting in Delhi. The moment they are back, we will be discussing. This week I am also going out for NERPC meeting, the Northeast Regional Power Committee's meeting. So basically this week I will be also out of station. So next week we will try to resolve the issue. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya